Et heescht Doneen sinn dat neit Gold. Mat der Digitalisierung fallen ëmmer méi wertvoll Doneen hun. Awer d wertvoll ass muss och gut geschützt gehen. Cyberkriminalitéit mat Klau vun Daten gehéiert eben och zu der digitaler Welt. Heiken Lützeburg an Spiel so ze so als digital Festung mat engem Service den Entreprisen a staatlichen Akteuren eng Großdatensicherheit garantiere soll, an dems Doneen zu Lützeburg gespeichert sinn an noch hei bleiwe sollen, eng sogenannt dekonnektéiert souverän Cloud, déi an dëser spezieller Form so an Europa nach net gëtt. Am Fong hunn alle Goeten, wann man als Handy gucke, gëtt eng Cloud an ke eng Ahnung, wo Di sinn. Hei as lommer fir déich Méichkeet, dats déi Doneen, die wichtig sinn, och souverän an dem Land sinn. An mat duch Google hummer die echt Méichkeet an das Menschen noch ubit, wo am Fong dekonnektéiert, dat Hiich das net eng Firma, die selber eng Hand mat drüber huet. Dat heiten ass wirklich eng Lützbauer Firma, wo dann och Donnewerten stockéiert sinn. Technologie kënnt vu Google, an et as och d'Annonce, dat Google eng Präsenz zu Lützeburg werd opbauen, och dat wär eng Premier hai am Land. Das fir d'éicht, wo Google och seet, mir si bereet, do eng Antenne opzemechen zu Lützeburg, fir kommerziell eben och der LuxConnect an Telandus ein Exzellenzzentrum an der Formation auch zu bieten, an do Moyen zur Verfügung zu stellen. Nach des Jahr soll dese neuen sichere Google Cloud Service starten, wo sich die Lützeburger LuxConnect anzusummen erbicht mat der Belger Proximus dann noch finanzielle Resultate erweitern.